Estiske skove med Alibaba og de 40-20 røvere, og derefter gælder det Tyrkiet. Tyrkiet er kun én gang blevet placeret blandt de bedste, og det var i 97, da de fik en tredjeplads efter England og Irland. Og det kan på sin vis synes uretfærdigt, at de ikke har klaret sig bedre. For faktisk har Tyrkiet gennem tiden stået for nogle af de mest originale og spændende indslag. Men de har altså ikke rigtig slået an i de øvrige lande. I år blev de repræsenteret af Buket Bengisi og gruppen Safir. Buket Bengisi er født i Istanbul i 1978, og hun tog afgangseksamen fra Statskonservatoriet i år 2000. Hun har optrådt med en række orkestre i Istanbul, og hun spiller også forskellige roller på teater, og så laver hun desuden selv børneteater. Melodien, hun skal synge, hedder Leyla Klar Soldu Kalbinde, som betyder noget i retning af syrener visnede i dit hjerte. Og det er altså sang nummer 19 i rækken. Buket Bengisi og Safir. Hep özlemle mutsuzum, suskunum, durgunum, yorgunum sensiz ben. Kal, yüz gitme, yalnızlık var içimde. Kırgınsın, biliyorum, leylaklar soldu kalbinde. Yürürüm sensiz bamboş o sahilde. Mutsuzum, suskunum, durgunum, yorgunum sensiz ben. Avuçlarında mutluluk. Neden bu yolculuk? Dur gitme, bitsin özlemler. Yaşansın sevdalar, sevdalar. I know it hurt, lilacs have faded in your heart. Remember those days of love, but now no more. When you're gone, I'm so blue, it's so sad and lonely without you. Don't ever let love pass you by. Na 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 na. Not if you can try. Take it now, hold this while you can. You'll be lost when love comes to an end. Avuçlarında mutluluk. Neden bu yolculuk? Dur gitme, bitsin özlemler. Yaşansın sevdalar, sevdalar. Her fik vi altså Estenka folklore fra Buket Bengisi og gruppen Safir. Estlands fine strande er udgang.